kasilele mango. Mone ban patro yung nan buka kasama na nan jobisit. Puigi ay patro ban sansal nilan. Ay ban kayo we jumal sakartan kapeng om central court. So be dilabla. Megatan kapagatalang samba. O sambaros yang agak trailarmas. Katun katkiyang trail kapay kalangan orison. Mag-trailarmas sabulaman ki jumalan ki lento nan takap. Rikit riisak rio. Kalangan ng kauno court. Ngay wan paron takar Peter na tungalan ko pugawat ang miniminan momotion Christ Bombay na momotion and Colonia Kapilya. Iban patungan kay Pwinipon. Eragsoko o wow pon nanagan ko Ligan ko, nanalang ko, nangangi ko, ay tungalwa ang kaiti labalap chorus ang talian triya. Ibilban tungalangi ang sawat o wiya ay wow ang labalap kaiti chorus nan balian government, nan balisidu, nan takayakan chorus. Ibilban mo yung tungal, wow ang sabulaman ko kaiti chorus. Nan palian mumutsukan nan wintun. Pilay tungal wow troror ang saulong chorus. Sang pangilap lelkap nga marangi. Pilay saulong chorus mayang patren Protestant Hour Jan. Kumailan katun kubray o lapati kuburkan o maitang payantatong ke patron mangi and paywit. When kak ang sansat ang saulang chorus. Wasan wat. Patrosan ng Roma and Matu erlaw tuo irituk silisak lemaw lel silisak wadi. Ayit me emasan. Jesus rekin gatin kakansili ng kaning chorus o ng kausapakan chorus. Akin katun patpatak na sinakogekan kapkapanan ke Romawan win court. Ogan katun kasaleta kakelata aramasakan sang na soma o duat akan chorus. Niyakin katun masaniya tapakon na aramasakan akin kubray raila pwede punot akan o soda apalbaray. Para rasang sip kay may soda silatar. Ime emasani kiyang sabulima sa matangko, melal parak me inenin law at sondatonggan me malaw. Kumailar kapaka o peki ren kaunan rak, pain kachin katar to sondatok toto para ren yang tatok. Court and kachin kabayata watwatin sabulima masan o orlap na kawaitata wasan watwat kiset akatitiki rak melaut trontatok melau kitray kapagap kumail katin lolo ay ipan patuan sakarta sensa o main court sobe di lala Masan dong kit sa pulaman sa saulang kan chorus. Nan mo iponde. Naban yang korwar na masan bugat na penir katin kasulikin kit nan awawat. Kalanganin ir ipake. Komiyan katin sawase masan bugat o kapulwi nan mumiyong chorus puyan kakchan o wiyabi aral men kawi. Kalangan kami na isang coach labla. Ay met may sobarman ulian kitikitan sa wase. Takin nila ng kabayan at ko o at sang kamo Jesus Christ. Amen. Wasan kawi kasaleta makit kasambal kay o Jesus pilmen kasiguligin katray atray pan to sila toto me ekasin sa kita.
Iban pureng water irituk silisek lamo. Sang nama sang kawi. Emasan Jesus erikin keten kakansilin nan kanin koros unan kusabakan koros. Ekin keten petang nan sinapogekan kaparan ke Roma and win court. Ogin keten kakeleta armasakan sang nana soma o duwatakan koros. Irewat kasalayon kitrain with Jesus kin keten kakansili te alialusili nan kanin unan kusabakan koros nan win kabranyo. Kanin o kosap riyapugi medane troe armas million sidu te silra makogosan nan kanin mo o kosap pugo. Ai wasaga me Jesus ken kakansili o alialusili nan sinagogagan o patpataga romawan win court. Sabaliman Jesus patpatang Roma on win court me ininin kasampalang ray o tato me kastong kapayat. Irailakan megan rorong sabaliman tatagakan kin ininin puriyamay kila saman tatapukat. Esoja tuweta patangan me song kawaw kasanatkan kin patangi. Jesus kin katrin sobisan ki sabaliman kasabul pata o katrin kamawi ala somagan o maluwatan. Kareta aramas koros ennan kanin o kosap ko ronger sabaliman tata o kapara o repil kilanger sabaliman tata manaman en kamawi ala somagan. Sabaliman kalogi tatataga romao en romawan win court me ininin kasambal on irai armasen anso. Aria bilaler anso me Jesus pan katkiyang sabalme tatok ten mission on sabalmegan mekin titawan I. Pototowat en kakan paita etan mi anso en kasagul takayan on irailakan metan poisa tatowat. Me peni Jesus kasin trip kita. Imakarata Israel me riemano na sambatanga me pilkita. Amay baso sa samola ay pituweta sa ramot ang sa koros matrayban. Patoyo ng totoo and masan te wiya da sambatanga tawan paran man at trena na kaya. Kaya na bukzailan kat kalobi we Roma ni mele opo. I karapen irapukat sa iliyo bibinaramot. Eri, Jesus pan katrin wiwiyata sabaliman tatok. Emen kaya niyata kayaramas. Paran ka school, sanre, paran kakan to sila sabaliman tatok. Tembisin, me kastong kapayata tuan sambat. Nanromawagan koros. Kasayal ka wrong. Kasi ben Jesus tuan ekin kaslong na sinagogagan pan watak eran puk sarawigan tatangki o sewasya kita Israel somawan temeluwatak. Ime romawan Mark intunipi na kayo ni Jesus tato moren pakayar kita sabali matato gan kalog Roma na sinagoga o tabiyata o sabali matata. Aramas koros maya rom puriyamay kila tuanakan. Katskiwe sabal matata. Pahemkin kawewe ni mana. Met sensa na Romawan marker la beo, resolution 3 sek eo the resolution. Na Romawan Luke, tilpatagi yung betrayal ni Jesus kasaleta kayo sapal matata and kalo kasambalot. Niyansaw me kasta na sinagawayo murin watak ta irayo sa manasiya. Pwede irayo mensusagan pin kalap tokon na sinagawayan. Pwede wasan tubeniye nan mayo. Irayo ka makinintuniyati romawagan. Ksayal kat. Jesus pil sabalimangi ansama and the tongue tria
the custom and mensus. Nananso, akin parla ren rapai te sondatangan, puyen wala masan the message nan sinahuga kan. Etankin lukwari eure sang nan kadedamarin, and what o muri eban kawewe ireo kasal kawewe da ireo o kasaleta tuan and court kosandi and komor. Karasipe sansan na luk payo irikisik payo patrol. Hare, niyanso me Jesus purela nasa. Katulong na sinagugayo ranin sak tuan anape paimegin wiwi. Iyere katuta pain watak puk sarau. Rupugan asaya marapatuano. Iyere pakpasang puko o watakta wasa makatriti ki. Angyangan kono kastiere. Kajan kayetier payan kabaran kiyang misamoy kan Roma. Kajan torneyeto payan lokiyang misenser kan salatak o masikon kan kaker kelangata wasa. O payan kasalatakala Israel kan memini na napal o lokita na ansaw lelto na kono tan katrin kamarla sa pwede aramasan. Hari ekatrin kasti o kaweweta tame ekatrin watakta emasan. Ranwat masanin puk sarawi paita tuan amal koromeyer paita mele reta. Met ye yansaw moket me Jesus kabayata nan win kalili nan kani o kosa. Moket wat Jesus katun kabayata when kasalen aramas takitray chorus me kapay-paytan kokobakan nan kateten mer. Me ye me masaya me Israel sokobakan nan kateten mer kop keme euran masaya men ba koto poem kamarla sapelen aramas. Ayi Jesus et ranwat kasaleta sanna watakta ire sanna kateten mer o pain kaweweta masano me watala. Drawing Jesus up matang log sila wasakarus nan wing kalili nan kani mo kausapakan. Imo marrawing Jesus sa lileran aramas nansaw nakasaleta paitan kukopkan nan kateten maran kasaleng try ni me masaya. Mansaw chorus atray come Jesus kin petelo na neukani the kosa ekin katlo na sinabukekan poen pata. Ayi wasan kautat o tama Jesus katrinuya imaktray alisan kin wiwiya ran pugat. Na sinabukekan iwasan na masan and coach pangan what niyansaw. Kawewe ben masanakan kin wiyaw ni orit. Amasano kin kapoy-poy ta na ewe kuborapa emekan rumoro. Met en wewe kin wat-watan puksarawa kin wat-wata o masano ta wat-wata ta ireo kin kawewe ta inaritik. O emenemen bagan rumoro masan bukat ekin ping aplayami tame masano mamasano ta ketitiki. Ayi tatok me Jesus kapayata wasakoros me katlay. Ekin katrin watak masan o kawewe wewe ire. Ewiyan met nan sinakukeka. O katray ranot ran pukat. Katray kin watak o kawewe masan puk sarawi sanan train pa sarawi. Jesus tatongi sinakuwekan katray ken tatongin nan train pa sarawi kan. Tame ban kabatrang ranot sain sobisit mele trail ken kawewe masan puk sarawi na train pa sarawi kan. Te trail ken kabatraya nan tukwanakan me aramas ken tukwan kane
o sarau kawawen amin puk sarawan wata o kawawen ken tilwiaw o bilansa wat met me perpetro nan radio tektravel kak kelangan YouTube tektravel kak kelangan TV ai saman tatok wat me Jesus men ketravel wia point tosela tatok me katsto point kaloki we Roma wan we coach orlako nasani ra melau trondato malau nan erectric silisha kono en wasan kawai anasan niakin masani eta togona naramasakan ekin kuburai rai puede ya punatakan o sotra abal barai para rasam sikai masalah sila Jesus popular niyansa sama niyansa megin pada tokon lapalak ken romor niyansa korus megin kelang ta tokon again kuburai rail kan to ese to hima kotuman ese akuno o sola silaparai o yakarsa gen rail metu to si mesotra silaparai trail chorus wewe ge mesip man men me and so the non in this direction te wasa me ban ni ya ma so sila barai araban murbisan ama mi araban gowe aima karata etotongi armas pukar pogonat foi encarza be si re anan pogon wat anan tron to ima karata foi so ya ge ramur aranane tronda damana kalwai rai bene porun kak eu bene mosavis Jesus kin pagela armasakan magani tawani orong sabule bata masan tapatangan osan ka kawait kasaleta egatun kubrera la pegera punata o sore silibara ime kawai ekisna kawa Jesus sabule mangi lembak pegi Sama court, the court sham till anake limba. Tell chorus, we were given. Limba one court sham, ima karaka katarkitun. Na sabul me yereso, when much can betray. Limba court, he made Jesus sabulamanki. O court can casaleta sabulame limba on the rail sabulame aramasakan. Ima karata, I can catch in Kamawi la somavan and pogono. Net e kamelele yang ketrail korsa supplement gitran kalangan katak olemba nan extipus erlaut silicek paye uritu kono kot masani nei kono kotamen metran kalangan o katak mesotra kan matang lenarnata o metran lemba latalat o lalapot me Finland sam epukisilu iretrek walu kono makalangan o lembak makubur kanangama o tren lembak patrupat. Asaya pasek tuo iretrek isiksilu pi masani kono ban katrin kalalamawi la sabulema aramasaka ban katrin kubur kalangan ang sabulmega mawia logolo. Ketrai manir tame court alim bakon ketrai. Sotre someone totogio, te someone moketio, dan kareta court sotre kan nakon ketrai. Nele puksarau ben kasile ketrai court court luakan. Puegi limbak me sabulamangi ima kareta ketrai angi tutur tekata inan. Puegi san nanen court lembok. O akatarta Jesus puen patange romawan aweyo the wing court puksaidarmas enkak. Kokosun nan pepu. Imagarta rambukat training serama. Puegi kabayan gono yeyanka. At mele tundi. Sabelman court lembok
pen tatangi we Roma and wing ports. Ime orlap te Persian and mission Jesus Katkito. And tatangi wing ports or Aramaska and Kap Romoro or Poshanda Tame Tatangi. Eri, ebeleler anshaw met Jesus pan, kasapul sabul met to on sabul met trondatanga. Nuke iteta wani. Poin kapaya ta pugawat, a kaskul inen kono and kinwawi on rail sabul met samatanga. Ye caravan wasan kawaitan anshaw biset, kasale and katre. A pan katrin, we at sabul met to and kalo romao, apa in kalaudela. The Posala Sabbath and Kalo Romao, and men Kasukuliata Eke for in school some red, Point Posala to talk me a cutting tripita. Karasabe what? Me Beni, cutting pilgita, Irai, me Sombata, every man. Poirai Sombata, every man, Metan Posala, time a cutting tripita. I even Puxara, Masanian trail, even a wheel. Irai, Toto, Kalogi, Poiromo, or Kawata, Mumocho Kan, Poisamba, Puig Price. Non electric silica kono or silica issue in a trail was on Kawai and so what, and Masani. Ime emazani ki ang sabul me sombatan. Mele ragat me inen law. A tronda me malaw. Kumail kapaka o peker en konen ragat when katin katarto tronda toto poran nyang toto. Tame iropukat kasaleng try. Jesus katin kasaleta man. Lapala raga me anane apalla o pakatarlang nan wasa na. Medal paragas menin law. Try katan kateta wasa kiset me lapalang totok mo try. Pag try lang mia tron totokaman nan rapot. Try anane konota saman kapal chorus. Me ban lelong trail. Kailok ban lelong trail, trail ban logolok, o trail ban patroway, nan kani o kosawakan, tuwete siu, nan pungan ketian well. Jesus man me totokot ininin law o ban mia kabal ban bibilal. Apuita, moil and Konukta, Pokaba Toto Bandalam Moy, A Pegam Pushan, the Bankatara Kumoy. Pegi, Mia Labalan Ragio, Anane and Apalla, A Pegi, Trontato, Malawala, Kitray and Kabaka, for Trontato and Trotola. Ime Sansan and the Traversan. Rapward meaning level of 20,000. A first in that train and cover. O Peki corner rago and Katotola from the top. When Kap Sewaseta Apalila Rag. Makumailan Yangi trek, Mao Kamsaglan Masan Kawait and Sewaset, and Masani, Moil Erekataka. Opaker and common racket, point getting Katar to Toronto Toto, Paran Yang Tato. A soldier Masani a soldier Masani, Matrail and Kapaka, Kin Rain, Masalonga, Katrail and Kapaka, Ki Toronto Maban, Kola. O Apalila Ra.
kaimsek. Jesus katin kapaka pome pon mona kasula rata bisabule me trombatanga. Nan lupuno isagreo isiksilu. Linda Jesus a katsala pon toleo pon lolo i. Iere kats wasao uye laulo wasa lauran bisa. Ni mesamo aya katin malpebani sabule me somatango o katin peleta sangrere me ekriyaman. Na katkiyam mararai wanpar. I met Itungal Kono time Protestant Hour Jan, Anso Bishop, the Ransa Wikis. Ivan Williandi Pinge, o Kapingian Chorus, Kalangan and Korusia, Marorum, Masan Wat, o Cotton Katin Kapayata, Chorus Marorum, o Enpil Katin Kubrama Mal Chorus, o Katin Kalautela, Masan Wat, Nanu Kuburkan, o Eminem and Bain Katin Aleta, o Wiakila Main Sose, Nor nan Anso Pugas. Kalangan and Chorus, Trail Bilubana, Kala. Kalangan and Komi o Mang Samat Court, so we do love. Sabilkam Saglar, A1 so, Mission Corona, Sabun Masa. O Senkin Mathematical Tama Mao at Mode and so is it. Penir Katin Masa name. Senkin Itawan Komi, O Senkin Kamele or Pusan, Macomita, Court, Macat on Sangaris. I imagine what second partisan moment, or Katin, the Pagisa or Romani Yankee. So was it that one be? Katpisan, the Apalila Tame, who we own and Sanga services. So the Pagisa or Romani. Kalana, Totul, o Limbak and the Yankers and Saurus. I met William Gibbons Chorus, Nisensa, Kabaita Pagmanda Chorus, Mr. Sensa, Malco, Amaran Sabulan Yerusa, at Son of Jesus Christ. Amen.